hari imico ubona n'abagore ukibaza aho bavutse. Bamwe bari mu mirimo y'Imana, abandi bari mu nsengero, ugasanga tunze umwana w'umugabo we, ariko nta mugaburira nk'uko agaburira abe. Uyu munsi hari izina ryitwa mukaso. Mukaso rirazwi. Iyo umwana apfushije umubyeyi abazi ko agiye kuruha. Mwaretse twebwe dukijijwe tugahindura ayo mateka. Kamere zigashira mu bagore, ukafata umwana nk'uwawe. Haracyari abagore bacunaguza abana ngo nuko atamubyaye. Icyo ugiye kugura cyose ukagurira umwana wawe, ukibuka ariko wa wundi ntumwibuke. Ku buryo abana iyo basohotse bagiye gusenga, diferanse iraboneka. Biraboneka ko niyo ugiye kubafata